Magoen, gape go ne Black Friday be ke tla go. A ke nyako ba phate ya ntse. Why? A ke Go tlo ba go tshilo se ne loto. Ba ka ba utsa nna ka ra ke bo e. Ke re fight ka tloga ke tsoga go ro. Jalo mara ba ile rekela bana di aparo tsa Christmas e sale na. Magodu a sa tšhaba. Ba ile reka ka project. Mara ba tseba o te potile. Ka project Christmas. O dile ipa ya ka bo September August. A o tlo ke last minute so ke go ne child flow villa somewhere maybe a ke re ba thare le ka ntlo mo ke ba ne tsa bona bona ba ile go reka. Jalo go ne ba ntse ba go lisha bana. Banna ba ba sai. Whoever ka ndi aparo. A no tla ka tsa Christmas. Kana kwanyana tse phetsa pastere. Ile di oversize. The abuse e ba itlisha mo baneng ngwana go la le bitter. Ngwana le broken. Helena. Ne le sibi. Ha o re kire? Ingwe lo re khora tsoro ke very try wa all star. What's been a small street? Kahleng. And o phone ne magara ga tshetse ba tsodi. O phone ne magara ga ngwaga re ngosiyo nyela ngosiyo phone. Ngosi my left paralyzed foot. Ela lena bana ka re ba go ke ga he ba hutja go ba le botata go bona papa o nrekela all star o nrekela di ba le la re thobela ke tlo go rekela a go botsa ga re ke le dilo tše ene ngwana a le bale e ngwe le re alistar sone le no bonayo yo utata go ya ka Christmas sehlogo nna ke re mo ba mago bana ba ne maka motho wa mmana gore motho a ne nnete wa jo go fetsa soropo bona re khomaganyang e jela ba jile dilo tše go tura kwa tata go eno ka se di afote mmawe o bia ngwane go fa so bolela nae o tse ngwana wa kwishisha bolela wa rena tšhelete go reka dilo tše a ke nayo a wa gore papa o nrekela wa mmela rena ke tlo go rekela tšaka jela a re papa o ile o nrekela na holofetse la papa go mo rekela ena ke re wa tso rena a tlo mo rekela o eno o reka tša go tša mapolomo o tlo bona gore go nthetše di bile go available ke tšela tša mapolomo le go le tšela di bonang ka TV she jatla ene o tlo ba disappointed o tlo tswa mo go yena o tlo bona re motho e wango ka fole tšana le re ga le bana ba hlapile ba shepi o pere no magae bana ba sa chepa o tsebe ke mokana shibeto ga ditla bile ba di laeletse ka motho e mongwe a sa o tagile a re ke a bala le mele ya loa o fo bona ra apara tša ngwana ba tlogile le tswana from ga piki ba kore ba tlogile ga piki ba yang ba nyane ke khale di thuara ka paro tša ngwana o tla re tlelo ge le tša tidi ke la mara gape ke Christmas a re mara ya tše chai ke 4 khale ba khatha dinepe bana ba ga go hluhlile o itse pelo itse ba motshepišitše dilo tše go tura ka ba ma ena o ka tlogela wa sereke tša mapolongwana wa rawa go tla dinnanyane o tlo ba le bothata je bongwe je bogole ba roba memoya ya bana ke tsore ba riela gore ene di condom ke mahala ka clinicing condom ya o riang mahala ya go thibela gore batho ba ime mahala yei le skahle le tlisha batho mo lefatshe le abusive lena yo le na le sono ke go ba a ke re ke ya ona di thaka ya re shia everyone ona la ma thaka ke mane o se di thaka ke ba re le kana le bona bana le bana bana le metsi so rena no feel gore e go boditse mabana ka re le tša melodi madilo tša batho go tša moganyo ga bana ba batho o khale ba ba tšhala ka maswi ba le ka moteng ba ga dikela liver ba pela di chicken livers and spinach wena tlo bo so di tšukua o fo bona se se lego kana go empese ka mili ka mothego yena o hahangala ba bang go fepe tlogela go jima dilo tša batho ke go boditše ka re lengwalo le le kgetha le re moimiši a hlokomele a reketša go jetša ngwane a sa lego ka teng lengwalo le kgetha le re lengwalo le le kgetha le bakoranta le re mo di thoma go ntse moimiši a reke pregnancy test a neele mogononela ka gobane o imile ge
ge dipoelo di ka boa di rereša moimiši ya re ke le moimana dijo tša go tlhokomela ngwana a lego ka teng ke tla bile fase ka maina a mararo o tlhokomele gore mosadi gore a ime ke peo ya monna re se ka deviata mo tabeng eo ga ke ke ba re he be re le ke rata mangwela a makgetho ke peo ya gago mašimo a tlwaelwa le molemi ba ne le go ja go sa kgonega o ka sa tlhagolelwa bona a tlo go tloga ka gare ga ngwang a tloga ka gare ga ngwang la ngwane go ka tlo go tloga ka gare ga ngwang ko kwa botsema fast motšhimo yone e sweretse gola gobe go a thogega retse ke rata mangwela a makgetho ke jako neela bile ka kgontšha le sefela ga le botsa tshepo yaka sekotlana sa monele sa ke rerile a ke re o neele ke bokae how much do you have 20% of your salary ke gola 100 rand will it work wa buang from my 100 rand 10% o gola 100 rand ga se gone gore yo gola go fasho a re se offering time ke time a ka time ke gola 1000 rand bone ya re yo masai moimiši a tlhokomele moimana da fetša lengwalo le rialo ka gobane moimiši a tlo thuša moimana ka tšatši le lešoro a le fitlha tšatši le lešoro gape go belega ba go bona go belega it's either you are going to make it both of you or go tlo boa motho ka o teng go ka no boa ngwana wa boa maago e mongwe a šetse moya o ile le godimo go ba le ka fotloga ka moko go belega se papadi batho ba mmakatse go kwele mmao moimiši ba kwele mangwala ke fire yawa le petrol sefela sa tafita ke tla bila fase peter amen yawa halleluja